wathi mayikhuluma nabo wathi bantu bami ubukhosi obuhle kunabo bonke ubukhosi emhlabeni ubukhosi buni na abanye bathi ubukhosi kwabelungu abanye bathi ubukhosi kwabantu abanye basho kunye abanye basho uthi ke yena cha abantu abami ubukhosi obuhle kunabo bonke ubukhosi beyimbila ngoba imbila mayiphuma zihlaba inkosi yazo ayihlabi ihlala embonisweni ihlala etsheni igadi izitha mayibona izithi besishaya ikhwela uthi ke nami njengoba ngihamba nje ngeke ngilishiye ngiyohlala embonisweni njengemvini sengiyahamba abaze bezwa abantu ukuthi uthini sungisana imigwaqo ngamandla inkosi yafika ingisole ithi ngangiyivila abaze bezwa abantu ukuthi uthini nasekuphakameni wafika wayikhuluma le ndaba bathi ke ababekhona ekuphakameni ilanga lakhe lokugcina wayenza inkonzo waginyeziwe washumayela bathi bantu abami ngumakoti ngiyaba sengiyahamba ngiyakuJehova wathi zonke izinto zenu ebenginikhuluma kuzo namhlanje sengiyanivumela zenzeni wathi nothakathayo ngithakathakathe kakhulu nawe mfazi ophingayo ngithi phinga kakhulu nawe ndoda ephingayo ngithi phinga kakhulu ntombi sebe kakhulu wena ntombi walala nekula ulale nawe abaningi nawe ndoda ke qamba manga ungayeki wayibala zonke izona bathi zenzeni kakhulu ukuze ningasheli isona esodwa nithi umanisha nithi sazenza zazizadela bathi ke wathi wayesephuma esegaxa ngamadolo ephuma lapha kuginyezini akabe sabheke emuva wagaxa ngamadolo njalo wayofika esangweni lasekuphakameni hamba ngamadolo kwakukhona itekisi embi eyayimlindele lapho wayese uyagibele sehamba akazange azabuye awubona umuzi wasekuphakameni kule nyama esiyo ubaba yena uthi wehlukana naye engakahambi ngo-April nazi noma kwakumashi uthi ngezwa ngimkhumbuzo ngase ngifike ephakameni ngathi ubaba uphi bathi akekho ngase ngedlulela esibusweni nakhona bathi abamazi hamba nkosana uyocinga kwabheka inqola kuthi ngithe uma ngifike kwabheka inqola base bengikhombisa ilambu sekusebusuku bangikhombisa ilambu entabeni bathi mhlawumbe uye lowa uke wafika la uhambe nomlangeni uthi ngase ngifika kuyena uthi ngamfumanisele phansi ngesiso dakeni umlangeni ehleli esipephile eduze kwakhe izulu linile uthi ngase ngithi baba uhlaleleni odake laleleni ngesiso odakeni na uthi wayesethi mntanami wenziwa yini uthi ungidabukele na kwenza ngoba ngiyakuzala iningananga uyisho umlangeni akasho lutho uthi wayesethi mntanami nje ubona ngihlele odakeni nje ngiyabuza emzimbeni wami nasenhliziyweni yami
ngithi inhliziyo yami awumlaleli ngani uJehova na umzimba wami awuyenzi ngani intando kaJehova na ngoba zonke izilwane ziyamlalela nezilwane zasendle ziyayenza intando kaJehova nembuzi ziyayenza intando kaNkulunkulu nelanga liyayenza intando kaNkulunkulu nezinkanyezi ziyayenza intando kaNkulunkulu ngibuze enhlizweni yami ukuthi inhliziyo yami wena wedwa wenziwa yini ulwe noNkulunkulu nawe nyama yami wenziwa yini ungathandi ukwenza intando uthi kubaba ngase ngidumala kakhulu uthi wayesengiphelezela mfase sifike emhosheni ifayise ethi kulungile mntanami hamba uthi ngithawuhamba indawana ngase ngibheke emuva ngamfice samile amehlo akhe egcwele usizi kodwa akazange ngitshela lutho kanti sesiyagcina ngaleso sikhathi khona incwadi yayibhalela umjado ikhehla lakwamjado uthi mjado qina ungabe usabheke emuva sekuseduze lapho esiyakhona mjado qina uthi ixilongo lokuqala sesilizwile seliseduze lesibili ungabe usaphindele emuva uthi namasango sesiyawabona sevulekile kodwa akubanga njalo maNazaretha bathi kuzo lezo insuku afika umuntu ezolobolela umjado ntombazane ihlubukile wayesethi ngifuna azi noma ingaqa amazinyweni wayithatha wayidla wayesekusika ukufa wayeseboshwa eseboshwa umjado mayesesuka-ke ubabamkhulu uPhakameni waya eNelsiwe emzini kaMjado ezokhuluma le ndaba yokuhamba kaMjado ngoba umoya wakhe awufika ngezulwini ngaleyo malayisa uthi-ke uma esenelsiwe ngelinye ilanga wayesebabiza nje bonke abantu ababekhona uthi bantu abami niyabona lapha na sebakhombisa eshiyeni ngenhla kweshiya kunengozi ulimele bathi-ke babulinyazwe yini uthi-ke kade ngihambile bantu abami bengihambe ngiyohlola indlela engizawuhamba ngayo uthi ngeke afika esigodini sosizi uthi ngifumanisa amaNazaretha amaningi kakhulu iy'nkulungwane ngezigidi ezingenakubalwa bafumanise beboshiwe kule ndawo esigodini sosizi uthi ngithe uma ngifika khona balwa nami kakhulu bathi asibone ukuthi siboshwe kanjena na njengoba siboshwe kanjena siboshwe ngawe na uyayikhumbula imithetho yakho wayishaya ePhakameni ukuthi yayilukhuni na angithi kuba wawusenzela imithetho yalula ngabe namhlanje nasiboshiwe na uthi-ke basebelwa nami kakhulu abanye bangijikela ngamatshe uthi omunye umfundisi wami ngimfice ngembethe lapho kuthiwa omunye umhlobo wami ngimfice ngembethe lapho ngase ngiba namahloni ngase ngithatha ingubo yami ngamembesa yona wayese ethi lapho ey'nganeni ke nihambe niyocinga ingubo yami ewukuthi
ukuthi khona yini endlini bathe uma befika bafika nebali inguba yini uthi le ngubo yami ngembesele umuntu engimfice esigodini sosi wayekhuluma ngathi maNazaretha ngaleso sikhathi amaNazaretha ayesemancane kakhulu ngihlale njalo ngicabanga ukuthi lezi inkulungwane ngeyigidi ayeyisika zazi velaphi ngoba nanamuhla asikabi izinkulungwane zeyigidi kodwa uthi wasika inkulungwane ngezigidi ziningi lesi lizwile Babamkhulu sehlulwa ukwenza Babamkhulu thambisa izilakho Babamkhulu siyawuzama ulenza izilakho le Babamkhulu usehlulwa ukwenza Babamkhulu uluthambisa izilakho Babamkhulu siyazama ukulenza izilakho lewe Babamkhulu sehlulwa ukwenza Babamkhulu uluthambisa izilakho Babamkhulu siyazama ulenza izinkulungwane ngezigidi lapho Babamkhulu uloze unawu ziwe Babamkhulu thambisa izilakho
akukho lutho Manazaretha uShembe owahamba emhlabeni engakwazi ngani no usumuka kwenu wathi uShembe hamba wayesekubonile othi izinkulungwane ngegidi wayesikazimile zithile silizile babamkhulu lapho uShembe waqala khona ukuzibiza ngokuthi ubabamkhulu silizile babamkhulu sehlulwe ukwenza nanamuhla-ke kunjalo nanamuhla kunjalo kodwa ningabohamba nizedusa nithi ukuhlubuka kwena kwaziwa uShembe wahambe nazi ngijabuke eManazaretha ngoba uNkulunkulu uyamthanda kakhulu kodwa izandla zenu kayibambi kahle kuyashelela njengoba ngikhuluma ngithi khona abantu abayibafike bafike bathi sizowuncenga wozezweni lakithi obamfundisi wethu akusikhona ukuthi uma ngabe umsebenzi kaShembe sengiuqedile minokwenqaba lokho kodwa ngiyadabuka ngoba noma umuntu angahlala iminyaka eyikhulu nani akucaci ukuthi niyobe nikuphi ngoba izandla zenu ziyashelela ngalokho-ke inhliziyo yami ibingakathandi kangisho indaba yanamuhla ngisho ngaleso sikhathi uNkulunkulu ayosiveza noma ngabe sengiyikhetha kodwa bengakathandi uthando lwami bekuthe ukuthi uNkulunkulu abuye aphinda zame mhlawumbe bayovela abanye abawulalela njengoba ubona nje noma ngize sontweni sangaphatha nansi tape record le tape record angiyiphathele nina ngoba nina ngiyazi ukuthi ngeke nizwe ngenzela bayofika emva kwenu ukuthi mhlawumbe bayofika abantu abayofika bethande lendlela mhlawumbe bayofika bathanda ukuthi uShembe uthini uShembe wathi ngoJuly bakhona belungu abazobe befikile baphuma phesheya eNgilandi ngizobenzela amakhophi amatheyiphi amanye azawuhamba eNgilandi amanye ayeSweden ayobekwa khona ngoba ngiyazi ukuthi nisizwe esichithayo ngenzela ukuthi uma seniwafuna ngoba siyofika isikhathi sokuhlupheka Manazareth niyokumfuna lo Shembe lo oyinala kini namuhla siyofika isikhathi isho njalo inkosi ithi umuntu yohamba ayocinga iy'nwele lapho uShembe wayikama khona acinga ukuthi iy'nwele ngeke ngisayifica yini noma uShembe eseNelson wasuka lapho wayegilisile egilisila kwafika indoda yakwaDube kwakuthiwa uShalisi nizothi ngithunyiwe Shembe thunywa belungu bathi Jova ukhona abantu bezakubonela kuwe ngoba aManazaretha ayinqaba ukujova
uthi ka uShembe mina kanginalo igazi lokufaka ubovu bamakula mina owami umzimba ngubekela uJehova wacunuka kakhulu waphinda futhi wavalelisa waphinda washo wathi abathanda ukwenza kuba benze kakhulu wasuka lapho wagibela wayenyakatho khona isiteshe ehlakuso kuthiwa isebiyela wayeya kwaMabuyakulu eyoshadisa indodakazi kaMabuyakulu owakuthiwa uGwalagwala eyayiyoshada emzitshini uma efika esitimeleni base kuqhamuka indoda kwamyeza isihamba imemeza ithi uShembe nizwile nje na ukuthi uShembe uyahamba emhlabeni amanazarethezo wayeseyikhuza le ndoda isethula uthi-ke uShembe utshele ubani lokhu naye uthi-ke ngitshele umoya uthi-ke uShembe lo moya okutshelile okabani na uthi-ke umoya kaJehova uthi uShembe unamanga umoya kaJehova ukhulumi uyabuka uthule lo moya obuka ukhulume umoya kaSathane umoya kaJehova awubuka ukhulume ubuka uthule lo moya moya kaSathane abanye banaka abanye bazibana uma efika lapha kwaMabuyakulu umoya kaNkulunkulu wasebenza kakhulu waqala bathabethe uma esedlulile kwaMabuyakulu umoya kaNkulunkulu wasebenza kakhulu umoya kwadinginini wayeyobhabhadisa abantu lapha esizibeni wase kufika indoda kwathabethe uthi uNkulunkulu kule ndoda Thabethe uNkulunkulu uthi angakubhabhadisi wena ngoba lo mfazi ohleli naye akufiyo wakho umfazi wenye indoda yeza kuye ngehlukanisile naye uyavuma kuThabethe uthi-ke uShembe kunjani hlukana nalo mfazi uthini na uthi hawu baba sengalobola uthi uShembe akulutho lokho uthi walobola hlukana nalo mfazi okwami lokho wenqabo uThabethe nenye indoda enye kwaMabuyakulu yenqaba nenye indoda kwaMsibi nayo yenqaba nenye indoda yakwaGumede inkosi yakwaGumede nayo so njalo uShembe kuyo uthi Gumede lo mfazi ohleli naye uyinkosi kodwa ke hlukanisanga nendoda yakhe baba ngamlobola uthi nishiye ngizokulobolela ngokunika omunye umfazi umntanami ngikulobolela athi baba sengimjwayele akusavumi baba khuluma ngathi maNazaretha ngoba namhlanje sisekuzo lezo zona angikhulumi ngayo umfazi angikhulumi ngayo indoda ngikhuluma ngegama elithi baba akusavumi akuvumi ngiyeke baba akusayekeki mangithi ngiyayeka akuvumi indoda yakwaMsili wayishiya khona emfuleni wathi ngeke ngikubhabhadise wayishiya khona lapho wayesesuka-ke lapho uShembe sehamba uhambo lwakhe lokugcina esemseleni lolu uhambo lwaba lukhuni kakhulu angazi le ndawo noma wayihamba isonto noma wahamba amasonto amabili ngesinye isikhathi ahamba imini nobusuku
ngesinye isikhathi alale ebusuku avuka ahambe. Abantu bonke baphelelwa ngamandla nokudla akwabe kusaba khona. Uthi umyeni ababehamba naye bathi uma befika obonjeni sebelambile kakhulu. uShembe wayesedlule emantshini, wayesebona uMabhalane sethi wena uShembe nawe uShembe ngani ngiyakubona. Uthi ke ngimini. Uma esephuma emantshini wayesembizele endlini. Kwakuyisikhathi sethi wayesethi baba ngazi nanti iphalishi idlana. Wayeselithatha uShembe iphalishi eselidla. Uthi ke hawu ngiyabonga mntanami, wangikhatha nokudla engikuthandayo. Uthi ke lo muntu lo Mabhalane hawu ubaba ushuthi uShembe usho ukuthi iphalishi akalithandi na. Uthi ke cha ngiyalithanda mntanami. Lelo phalishi kwaba lokugcina. Uma esedlula lapho wahamba indawo ende kakhulu kungekho ukudla. Kwenye indawo eswela amanzi, kwenye indawo wathi uyafika ethi ucela ukudla, wathi unkosikazi akukho ukudla. Wakhipha inhlama, wayevubela utshwala lenkosikazi wakhipha idokwe. Wathi nakho ukudla, walithatha lelo dokwe lotshwala walibusisa uShembe. Wathi dlanini bantu bami. Badla. Kwenye indawo badla amaganu. Bewadlisa kwembuzi, umuntu evela alithatha igana lidla baze bawakhama. Wafika naye uShembe wathi yini lena, ebuza kumbazini yini lena mntanami na. Uthi ke amaganu baba, uthi kuyadliwa na. Uthe kuyadliwa. Kudliwa kanjani? Wayesemtshela athi ngiphathela nami mntanami. Bayesekuthatha umbazini ekufaka emaphakethini. Kudla kukaShembe. Wahamba base kudabuka ibhulukwe lakhe, kanti yilo lodwa liphela. Ladabuka endaweni embi eveza umzimba. Mayesehambe sengena ehlathini sethi abafana bathatha ameva. Base lithungwa ngameva leli bhulukwe, lathungwa ngameva ibhulukwe yonke indawo. Thungwa ngameva. Wayesedlulela phambili. Uma esedlulele obonjeni wayeseba nephupho uShembe. Waphupha ebusuku ebona imvu. Uma evuke ekuseni uthi ngibone ngihlinzimva endala isikhulile. Uthi ngithama sengihlinzile ngase ngikhiphuka ngaphakathi ngithi ngiyakugeza. Uthi ngithama ngithi ngiyakugeza lokho ngaphakathi base kuqhamuka izinje imbili zayidla imilenze yombili lemvu. Uthi kodwa ngiyazi lento uthi shukuthini. Wayese khuluma futhi athi ngibona isixuku sasezulwini sifika. Kuthiwa ngiyafuneka ekuphakameni angabe ngisedlulela emseleni. Uthi qhamuka insizwa imbili zasiphikisa zathi cha, uShembe kufanele abeke unyawo lwakhe emseleni. Wayesethuma abantu abayisihlanu. Wathi bantu abamamba niyolinda ngale kwentaba. Nifika nisabelele sithi zanwe mazulu. Sibonile inkosi yethu. Thina sivela kwelizayo. Sibonile inkosi yethu. Imbali nenhlobo zayo ayikhaji kanjengalo. Amehlo akaphathelwana ngawo besiniphathe. Base behamba ke. Kwakukhona unkosikazi yedwa namadoda amane. Bafika bathandaza. Bathuma lethi bayathandaza kwase qhamuka ikhonde elikhulu lenkawu. Lafika elalwa nabo lithetha leli khonde kodwa bengezi ukuthi lithini lithetha lebavezela amazinyo. Bazela amadoda shawa uvala baleka. Wasala lo nkosikazi ethandaza ehlabelela yedwa. Labuye labuya leli khonde.
Ngiyakhuluma indaba kaShembe eNazaretha. Leli khonde lali uma ngikutshela ukuthi leli khonde lini ungakholwa yini? Uma ngikuchazela ukuthi leli khonde lali ungakholwa yini lokho engikusho? Ungakholwa kanjani into enkulu kangaka ngoba okuncane ukholwa yikho? Bathi komyeni kwathi uma sebeqhubeka nokuthandaza bathi bebona kwakuqhamuka inkawu eziningi ukuthi umyeni angaze ngiyibone inkawu engaka. Zazi ngaphezulu kwenkulungwane into engenakubala. Uthi zaqhamuka zakhela emthini lezi inkawu zakhela yonke imithi uthi zalwa nathi. Uthi zithatha amahlamvu zisithikele ngawo zithethe ithatha amahlamvu zisithikele ngawo. Uthi sangabe siseze emadlebeni kwakuchwaza ihlala. Ngikhuluma indaba kaShembe eNazaretha. uShembe omdala wasendulo. Noma nani ningasho nithi owenu. Kulungile siyabonga lokho kodwa ngikhuluma indaba kaNkulunkulu wasekhaya. Base besuka azi noma kwaba amahora amabilini beguqile kule ndawo. Zilwa lezi inkawu zibize ezinye. Uthi zase ziningi ngendlela engabaleki singasezwani noma sithi siyathandaza. Zimemeza lezi inkawu. Mabefika beyitshela inkosi yayisihleka. Mabethi baba siqi inkawu yayisihleka. Yayisithi bantu bami ngiyabonga inkosi nibusise. Sengiyafuna kwase kufike isithunywa. Umuntu wasezulwini laba bembona. Umuntu omkhulu wasezulwini. Kwakungesiyona inkawu. Kwakuyisidalwa esikhulu sasezulwini. Esasithunyiwe. Njengoba sisho isisabelelo sithi yaze yafika leyo mina. Enkulu esabekayo. Zafika izithunywa zilande uthunywa. Yaze yafika leyo mina. Yini enkulu eyesabeka yaze yafika leyo mini yenkulu eyesabeka zafika izithunywa
ndile uthumeki zafika izithunywa zilandile wothumeki zafika izithunywa zimlandile wothumeki hamba kake hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle Baba wami oyingwe hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle Baba wami oyingwe hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle hamba kahle Baba wami woyingwe umenhlanhla umuntu omthandayo uShembe
Unenhlanhla umuntu omthandayo Shembe. Ongazenzisi. Unenhlanhla umuntu owathi uma isika la iphakamile. Ongazange ithuka inhlamba. Ongazange zawaphimsa amathe. Ongazange azele lutho. Ongazange azasole lutho. Ongazange azafebe. Ongazange aze agwavume. Unenhlanhla umuntu wathi uma isike kuphakamile. Kwathi uma ukhala insimbi waguqa wathandaza. Kwathi uma kuthiwa hambe emsebenzini wayemsebenzini. Kwathi uma kuthiwa emgidini wayemgidini. Kwathi uma kuthiwa hlabelela wahlabelela. Unenhlanhla umuntu onjalo manazari. Ongazange zamsola uShembe. Ongazange zamcunukela uShembe. Kwathi uma ifike kuphakameni. Wenza lokho okuthiwa kakwenza. Unenhlanhla kakhulu. Uma ungibuza ukuthi yini engiyithandayo emhlabeni. Sisuba njengalowo muntu. Njengoba ngisho ngithi mhlawumbe nami uNkulunkulu uyabuya ngenze ngifane nani manazari. uShembe wafika la eMkhayidini ngo-14 ka-April. Wayeze emadokodweni. Wayeze enhlanganweni yamadokodo. Uma efika lapha ekhaya wayese ehambe ehombisa iziba lapha ezansi lapho wayezobhabhadisa khona. Uma ehombisa iziba lapha ezansi kwakukhona intombazana ayisiza. Uthi-ke mntanami hamba ungenzela itiye. Babekhona nje abantu bebaningi. Uyezwa na? Ma wenza itiye uthatha amanzi wafaka eketeleni ubeka emlilweni. Ma isedile ufake iy'nkambi ubuse uthela amanzi abilayo edibhathini lapho uthele khona iy'nkambi. Suvala, sufudumeza ubisi, suletha noshukela. Uyezwa na intombazana? Ngiyezwa baba. Ungakwenzi kokunye mntana. Yayisihamba lengane seyifika isilenzi itiye. Mayisibuya nalo iletha uthi uShembe mntanami. Sulenzile itiye na? Yebo baba. Uzojabula yini mntanami? Ngajabula yini mntanami ngiliphuza leli tiye la? Intombazana yebo baba ngajabula. Ubuye uyaphinda futhi uthi mntanami ngajabula yini ngiliphuza leli tiye lakho na? Intombazana yebo baba ngajabula. Buya phinda kwesithathu mntanami ngiliphuza leli tiye lakho na baba ngajabula mawulu. Angifisi ukubona kwesibili. Bathi wathi efika la ekhaya wayelala ngesiphansi lapha.
hayi siyalithenga abantu bakhona nabefundisi bakhona nabavange akekho umuntu oshoyo ukuthi awubaba musu kuliphuza leli intombazana ithe iliphekile leli tiye kwase kuvela umfundisi wakhe umlangeni esethi woza lapha mntana ngikuthume endaweni ukuthi yayisihambe intombazana yayishite lilodwa asisho ukuthi wenza njani umlangeni kodwa inkosi yanethi yaliphuza itiye yayisikhala ngesisi kwayisethi hawu kubuhlungu isisi lokho-ke mina sekuyeka ngenza ngezwa ngelinye ilanga sihleli nobaba endlini emhlophe ngo-1970 ngoSeptemba wathi akubuhlungu ikhanda kanti leli khanda leli okubuhlungu kwalo kusho usize emhlabeni sengake ngakubona angifisi ukubona okwesibili bathi wathi efika la ekhaya wayelala ngesisi phansi lapha ekugcekeni wathi kwakuhlungu isisi wayeselala enhlabathini wathi buhlungu isisi wayibhonqa uthe esuka wayingenile akabanga uShembe abuye abe ngcono wagula lo kulelo tiye lentombi yasekuphakameni aliphuze phakathi kwabefundisi nabavangeli nebandla liphuze leli tiye mntanami na liphuze ba wayesegula kuShembe akubanga zinsuku ezinde umbambile sebehlangana befundisi sebethi hayi niyabonda kaphili noma sithandaza na akuhanje kuye enyangeni sebehamba benyangeni sebebuya nomuthi kunjani baba umphungo na sethi inkosi sengifuna ukungelapha na wayesebiza uhlale ekudeni sethi basopa kwakukhona ishumbu lakhe wayifakelwa kulo idobe okuyona nto wayesayiphula mbopha sopa leli ishumbu lakhe lento yangidabukisa amaNazaretha akhonto elikhulu ubaba uthe ehambe emhlabeni wayengasayidli inyama yasekuphakameni lento ngihlale njalo ngicabanga ukuthi yenziwa yini zonke lezi nyama ebeyihlaba noma impepho noma yini ubaba bengasayidli inyama bekuthi uma kuhlatshiwe athuma umuntu athi umthengele esilaheni inyama kodwa ehleli nani baNazaretha leyo nto anoke nicabanga ukuthi kwenziwa yini inkosi zihambe emhlabeni ukudla okuphathwa yini ingasakudla wayesebamningi kusathane la egcekeni kwayilo wathi umfundisi wami usibanibani usezophatha omunye umfundisi wami usibanibani uzawuphatha kuthe ngokuqhubeka kwey'nsuku kwakukhona umngoma la egcekeni egula wathi inkosi yayisithi ngithwalani ningise kumngoma wayengasenamandla wayesefike sathi kunjani umngoma sambe yesaba yini asambe wayesethi umngoma hawu nkosi yamakhosi bengisathanda ukuphila kunjani insizwa sekuphakameni asambe uthi uShembe ngangimbuza ngamabomu ngimazi ukuthi naye uphakathi kwalokhu ukuthi angibulawe khona ezothola imali singangimbuza ngamabomu ngangiyibuzisa naye wayewazi lo mkhonto
Sebehlangana-ke befundisi ngelinye ilanga base bethi ngoba akafi niyambona lo muntu uzawuphila na unolo simqede ulala wena mfana nawe ayiseshe uhlale kudina ulala lapha base behamba sebeqhugwaneni lakhe befika sebeqondanisa umkhonto nalapho wayelele khona sebewufaka umkhonto bethi siyawusimqabe simqede kanti usukile ngalelo langa ulele kwenye indawo khonto waye wangena enhlabathini wangena enhlabathini umkhonto angazi ukuthi inhliziyo kaShembe yayithini mayibona umkhonto wamaNazaretha uzogwaza yena khonto weinsizwa zasekuPhakamisa waye wafika umkhonto wahlala eceleni inkosi yayisibiza abantu azobakhombisa lo mkhonto umkhonto wenu maNazaretha Shembe uNkulunkulu mina wangenzela ukuthi akunjalo mana uthi-ke ubiza uhlale ekudeni Zombila ithutha uthi-ke niyabona khona abantu abathathu abazawufika la malabo abantu befika bazofika bathi bacela ukukhuluma nami abantu abasiwa amaNazaretha bazothi phumani nina ningaphumi niyezwa na siyezwa baba nize ningaphumi kwedlula ilanga elilodwa base befika la madoda fika ngolwesithathu ushaya isidube namanye amadoda aphume eNanda amathathu amabili ntanga yethu sizokhuluma nawe usaphila nawe ukubambile kunjani na ngiyakhula base behlala la endlini base bethi nina ingane ke niphume sizafuna ukukhuluma nontanga yethu manje wayesephuma uNtombela sephuma uhlala ekudeni babamkhulu akazasho lutho bathi wababuka nje wathula base bephuma base bengena laba abantu endlini emuva kwalokho mase bephuma base bebonga bathi nisizile konke besizokwenza sesiqedile bathe bephuma uma bengena labo hlale ekudeni bamfica uShembe engasakhulumi bathe kunjani baba wathula nje wababuka kazange azabe yakhuluma ngolwesithathu ntambama base bebizwa abantu abazovalelisa bafike bangene ngamunye wayengasakhuluma phefumule kakhulu baphume kungena abanye phefumule kakhulu baphume kungena abanye baba wambuza umbila ithutha le ndaba la ekhaya ukuthi umbila ithutha lento nayenza kanjani na wakhonkotha umbila ithutha njengenja